ner malaken yam ka na diala kontin baron lingwa seme kan online TV channel biya kamal anda manduni shan ko nyamle anon roashni en walle shanka baro ka pay baro ronkine dangro widi jandangro wir bakel ban information ni telorodin kaliang ana bana kalin gwasme te kon ke report dangro to very important kan kon wen yam gwasme ka jari pode me mi jiram jidit ka jan changan yam ko je ko bi no online TV channel bi jek gorjeno jender channel de je support ader subscribe kun online TV YouTube channel kamu guji jaka Facebook page da der gorno der channel der je follow komi te ke report mi se break kila da sho mala shubi ke jikapet bana we report kum nan kon lingwas mani report den yama bana kwen burai ne kon ke men chi ro lat tiang ke roje dan chalat den bana kula we ka bukon kula we ka jen ko dan chi to ka kobo ani chana kon ling ne dan chalat gwasme kume self ke ma yadit ka kwi ram chikan we ke chikararo den chikan kwai ban jelin kel president self ke ma yadit jen she ram jidit men ram jidit ja kwai me be la kuar ka higher education Ramadan la minister ka higher education we ka South Sudan kelu chi self ke ma yadit no she kuar den ja kwai no ke jelat ka tiang chi point den kirm yadit she minister of higher education science and technology won michel ke madud biariel mela kuar ja watch ka position mo ke ja watch dai kuarada cha radian ja kwai point den self ke ma yadit Ramadan cha kwai ne be nyodya shikir she Ramadan cha kwai me be la minister of higher education science and technology she chankot bichogre cha kwai ajaram dana be la kwadul gore re wika South Sudan ka ripon machalat ka presidential decree ka television dun South Sudan shikir me yadi chala da wona ne shakwar tin gwas mala kwadul gore dini jen cha woch ka cha chankot bichogre cha kwanya la kwada na bilerin tama and do dana woy ka kwaren yam kana kolat eno ngum woy ke je ngum chitwok mo kon joga ma da kan kon we ke ti kanin te payo ci konen no te kare mi ci to ka kwidul gorka wa gadul goran konen te university level wa kan chicken dul gor ci kana gura gwa maybe gwe ga jeno bi chankot bi chugret badul gorka be jeri aleka ka jodan chalat gwa semeni Ramadan an cha chankot bi chugret lat gwade wude chalka me madud biar yel wajen cha mo baka position self ke me yadi cha kwanya la presidential envoy ka Great Lake region Chajan Guadana Tintam, which mean that Kana we totally can new do not charm make a position Dodian and our report on a chalat guasamini. Would a mayor wajan to conte la querbonual and would a shalcamo biar came and la quer higher education with which I can quote Bishop Red Kulat Guadamo. Wajan and a chalena wal la foreign affair minister Jen Jordan Chaladano. And position mo cha konti pin gudu mishale pitia morigan right now chala do shimadud biariel cha kam gwas mo so kana dismiss totally but cha mo ni jaka position odien cha gwade cha gula kam cham kod bichogre ka jom chalat gwas me ka kwicham kod bichogre parliament ana jenatin ko and wor right kon ke kwimal ka me dane cha ta ke 2018 peace agreement en male dane cha ta ke 2000 peace agreement te ka ngote cha ya 20 gor ken tama re kuma ka South Sudan of course lalat ke no male cha je but ngode self ke ya dit gureje ka bontin ko ken mugi kono gwasame chanko bichugre den chete ka party kirme yadi en new minister of higher education chanko bichugre den pay kwany la cour jen ramkel meteka bonde den michal ke South Sudan Opposition Alliance ke Michel ke sawa ramkel tin na mo en political party na mo ke bono mo bonkel moraika a kwere rode ke vice president wuri shalke Hussein Abdul Bagi akol jaram dan la kwere rode ka jaram dan en chakam ke jaram dan chakam bang to ku bran kware ke ram te ko bonde baja kam minister of higher education a self ke yadi so kuje mo chan kot bichogret te ga par Michel ke sawa
mutually Sudan South Sudan Opposition Alliance munya ka shodi sawa ke report ana chalat jen bonda jen gwada anteten karwa ka je Hussein Abdul Baki ka korgon michi we ngai kon diale en medan male cha tan ke 2018 tina commercial ke power sharing under transitional government and transitional government edane cha tan da kama char kan self ke me yadit moje bondi ala ti moje ka lwanki moje ka bangano miche ben ko kwa power kwa share la ja gorgano baram kel ka bon mo baje kan baje mo ka position no so michi ken mem nen kono meni nyod je gwa an wodi self ke me yadin mode ko ngada maintain and 2018 peace agreement ke pandin ko kine chima party kuma SPLIO and first vice president eten ni Dr. Machar chankot bichukret wajen ramimo bi South Sudan beje nang niam ala education beje nang niam ajara mandan be take responsibility midini jeneno de South Sudan dere we niam di ka kwidwel gorka neti ngwan right now right koneni God will gorka university lecturers researcher kana neti kontila kwadul gorla education leaders bike chankot bichugre bikene goitin tama kamen bichankot dalat ko dere dul gorka dere je transform di ke dere chen dere je nongdi ngai kon di ala cheteke some challenges tiki to ko gwadan pai we ka queen kon tin gor gwad ke university to kokin ala university channel arno education adum South Sudan ngode tepinya mat kwala gurno de tike quality education so the reason why la ram jidi la kwanga ki kwanga kwem jidi right now ka kwidul gore ogwe ge jeno jen be system ba je ben transform ba ben ke new ideas ba ben ka chere koken ko ogwe ge jeno chan ko bichugre da ramatic idea dare change mo gwa dare non ka education wa ba je gwetin an idea right now right corner ni and me balado a performance de man dan be ben ba gu jeno dong be South Sudan education ba je ger no ngai kon di alten kon tela challenge ni rewika South Sudan and men di long dul gorka ne de wan cha dul gorka cha de jek okay ngai kon no there's a problem with infrastructure tin ko la dul gorka komni bongni ene do te de wan dak long so ge je no bicham ko bichukre ber dialati ba ganyo ko muri ala keka ka ta dan chalat ke je so gwada me chala de wonene mishit kana me wa mugwa ka siyasa amen dul gorka instead of dong barami mo me chilat chebelat kelo de ano bajelat gwada mo chagu je no shime le ro de shime gwa ajen dob dan dong kwanke chen ko bichugre so na me ajeri pon yam de yeneling ka kwi kware cha kwan ala minister of higher education rewika South Sudan kelu so chen ko bichuk bitte ka longa ko de education der wen yamade ko de ngwani use they can take a skill ke they can take a ngai ngwane murung ko do badan der future de jeri ale keje ko ngai kon di ala dul gorka tem la gere karan ci we dul gorka be take a skill mi buro bulonga je run ko be woj bi la de ka keje ajen do badan la gorga jeno bangwene ba ga chum ka ba te ko ke resources te be bere we ba ga nyoko mununga ke mi ramadan la ko nga je mandana gorke kimen de dul gode jaga jagwa ajen la lar ka no ne alat kan ramanga ngen gwa ka kudul gorka ko mi chala ne ramme mo kudul gorka no gwaye diketin godul gorka wadul gorno mo ke education mo ne la beje la tel mo gwa mi jigatin so kuje mo ne wa chan ko bi chogre aram kel mi be responsibility be kan ko be South Sudan education be nang niam wanne ka report ndo dien jawo da dien me wa mi chi bere wi ka South Sudan kuma moraika selpe ke mayadit last spelling ken chika right chika respond ka korka misha Akuba County Commissioner James Queen ma kwa charge ne kare wichim ginemi te ga report mi chika lat gwa sama me benyo ayekel na me ajo me be ka report mi chika to ka social media ka media ne dia jen gore benyo ayekel ka do badan chika lat ka ja Akuba County Commissioner chanak ka chenge dan chikur che to ka Jonglei State dorashal ke walgak no she Sudan People Liberation Movement la ruling party SPLM chiga banyal ka chiga rajan wone ne do ban chaning ne Akuba County Commissioner Jimit Queen makwach akane do mi shoro lot ke do mi je Queen makwach na ka jere kuren chitu ka walgak payam te ka Akuba County ka Jonglei State ta dan chikur che to ka je ka Sunday yanga di ka pay baro ronkin dangro bakel awa chef county commissioner chejenak
kana ne to ngwan ko kien te te kel ka ja gwade dan ci kurci tuoktin ka kor mo to kam ngane kam kume spilayo kana kume no raike sabke me yadi de la kume de nya SPDF tikan kula do ne kana de kontin la GSPLM kana shol kan international partner ko de ka raike kume spilayo ko de kume spilayo de kan mal de kan jatu wono anyo gor kan ne de netin kon tin dong chakur chaje tok bi we na ko bi James kun makwaje baje na kana gor kano de na de kake kajen kui kore da na chitok na me according to report da na be kake anyok shoot kana wona na kana anta mal winyo o mal te tin la 20 peace agreement bare kana ka kore chitok go cha peace agreement chaje ya nai kon di almadan le road ala kuma selfe ke me yadi gor kana no ne de kan jongle ke le de kan occupy de kan lo no la de kan occupy de we na ka kubo na jen na gor kana so use kan nuere ko bikin ko bokul tika duomi mo ci ne ko kien ci kan bu were ko dan to use kan nuere ke den this time ko nuere kan ba mo ke yo kan bu nyi kan nuere ken in order ko bu selbe ke ma yadi bu government da bokul wo woni am ko bokul tika territory ne tibok fight before a election kan network and na me ter kono me me lero de mentame kur ken gorga jeno de jongle mo ke da la which da la which dung self ke yadi ko rumi ko kwarche ben self ke yadi no de ko nyaka mo jen danan to liya ke je yakula de wona na kore da ne to gwasa me ka ripo da ne ci bin ke nyam to ko karun wanga long gwad mi ci kuma spela yo ci kende nya SPDF ci kan ka yan mai ka walga re kor mo ci county commissioner shenak de ko ken ci kan ajen kwala teme SPLM party en wona ne rega da ne ci to ka daro mo michal ko mo ya kobo cikara do ne akene rieng mudi de long cikala de jodi no ne akene wayna murai ko ne ce tel party SPLM mitrewi ka kobo ko en commissioner dan nget kan diale agency yede ci jeno ne NOB South Sudan ba weniam ba ko depend ko di enemy sinetin kontila SSPDF kene SPLIO cika mat cha mal cha jenok enemy ci kuma self ke me yadi cikin da kuma ca cikin lunyi rai tigiyan cikin di manda na gurke da kuma SPLA IO